Timu ezine ziri kwisha kujwekera Ankole mu za Uganda yoona zebimbirwe sentka gw'abashenyi high school ba champion kandi abatwire ekikope cyo mu rwa kabiri kuratine ubwo barakusinge yakicwamba high school na gore mwari ubusho mu finals aho chambe bene com finals mu rundo rwayo rwo kubanza. Izini zija kwegitwa Hibanda secondary school ababira bakashatu hamwe na Mbarara ame boarding secondary school babire no bazana mu rundo rwabwo kubanza mu semi finals kandi barikuza kujwekera mu rundo rwo kubanza. Ishomero shemerirwe munonga abo kuba training eberiye amani munonga abana ba trainingire munonga kubyo mu rundo rwabwo kubanza kuza semi finals mbwene kandi hati ba qualifying kuza nationals. Kama high school ikwa finals za Ankole zone umuntu rwego kubanza amazima nakubiye ngo tusemerire nimba nakubiye tuna amasomero menshi kandi we are ready twa competinga twatwara ishikope ki ezatasa semi finals twabasaba bakera goremu tonka kaburijo kabutosha oye katwakira finals bakagaya basabone pera hatu twashikora twaka semi finals babasabone batwihamu teka koma kurenga ayipayikiri bangu mu yanga yoona tukaba 11 so teka kweyongeraho koraje tukasinga ayipakomere umwaka guhire Chambe kahindura umwanya gw'12 konko mu rundo rwo mu mpake ziri kuza kubarira zone naz hayire gukora kurunje impake zihendirizo baryanye umwe bazyo kandi Justice mu gishoro mukuru w'akacika karukurebera remizane y'amashomero mu Uganda ka usa n'uwabira y'umugenyi mukuru kandi agabire n'ekikopo habwa TV West and Aloysius byamugamo.